Sesampun puputnyane pewangunan Balai Banjar Wiyaden Pelinggih, krama Banjar Aseman Desa Abian Semal Badung Rahina Dibi ngemargiang Tawur Werespati Agung. Mendem pedagingan nyikap miwah nendang siwi, upacara punika wantah pinaka dudonan karya melaspas, mendem pedagingan ngentek linggih, padudosan alit miwah Tawur Werespati Kalpe Agung Pura Ratu Begawan Penyarikan Banjar Aseman Abian Semal. Saking semeng penyatusan krama lanang istri sampun ngosekin wewidangan Balai Banjar Aseman sajroning ngemargiang upacara Tawur Werespati Agung mendem pedagingan nyakap saha mendak siwi sani pinaka dudonan karya melaspas mendem pedagingan ngentek linggih pedudusan alit miwah Tawur Werespati Kalpe Agung Pura Ratu Begawan Penyarikan Banjar Aseman Desa Abian Semal Kecamatan Abian Semal Badung. Nayake ke pertama karya Iketut Sudarya Mausang dudonan karya ring Pura Ratu Begawan Penyarikan ring Banjar Aseman kekawitin saking Rahina Somo Pahing tanggal 4 September sanes sampun lintang melarapan antuk upacara matur piuning pengalang sasih kayangan 3 meperani caru ayam berumbun pengalang sasih Ketut Sudarya ngawohin karya puniki nelasang prabeo 700 juta rupiah. Kantos mangkin Pemka Badung sampun ngwantu 500 juta rupiah saha sisanipun dados amongan krama Banjar saneake ipun satak 50 kakak. Aduanan Riki wenten tetanggunan sane baru puniki samyan kepugar Parindikan Pelinggih pewangunan taler ring Balai Banjar nika mawinan kawentanan karya asekup sekadi puniki dados nyane karya puniki taler jagi kelaksanayang kirang langkung ring galah 35 warsa gitu. Melarapan antuk karya puniki Ketut Sudarya ngaptiang krama Banjar Aseman ngemanggihin kerahajengan kerahayuan saha labda karya Sidaning Don. Kedagingan acara melaspas mendem pedagingan nika kepuput saking Sulinde saking Resi Bujangga ring Pranda Buddha ring Pranda Sewa nika sampuna wusan minakadi karya niki pinuna sitiang mangdane presida ide danen titiang sareng sami utamanyane ring masyarakat Aseman ngemangguhang kerahajangan keselamatan kerahayuan labda karya Sidaning Don. Tawur Werespati Agung mendem pedagingan nyakap biwah mendak siwi pinaku dodonan karya melaspas mendem pedagingan ngentek linggih pedudusan alit sahat Tawur Werespati Kalpe Agung Pura Ratu Begawan Penyarikan Banjar Aseman Abian Semal. Pemargin upacara taler kerawin Kadis Kebudayaan Badung Ide Bagus Anom Basme ngangganin Bupati anggota DPRD Badung Made Ponde Wirawan antuk kapuput petang jiri sulinggi siwa Bude saha Bujangga. Pucak karya kemargiang ring Rahina Canis Cara Kliwon tanggal 7 Oktober saneca kirau. Supi